Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Levitico kapitulo 19 bersikulo 11. Di kay agtakaw wenno agswitik wenno agulbod. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Nagmayat man ang tirubot dagiti mula ta asabong lakay. Uwan nga rod, apag iso, mabalinton nga ilako inton Nobyembre 1. Anya ti ammom, no matungpal ton jara papta makagatang tay tilugan ta. Iti kasta, adan tumat usaran ta ngag-deliver kadagiti produkto ta. Basta agurnong talaang nga agurnong bakat. Kan uray ti baboy ko, dandanida matan may lako. Ala, agan anos kang agtarakan iti dingwan, bakat? Taanusak mati agmula. Amok amakalungaw tanto matlaang iti rigat. Wen papanan na ngay no sana kasta, nagagat tamat. Saan tamat akas kadagiti daduma dita nga adda bisyo da? Aldawan, Jeff. Ngam adda ka pailangan na kailad. Anya nga iti planom iti panagbiag. Mapan ka matagmula tapno addan to apitan ta. Sikanti mapanagmulan no kayat mo. Apay asyak ti ibaon mo ngay. Apay nga rod asyak ti ibaon mo. Ibaon mo atabagim. Ay na, babawik lakit din anak ki asawa ken ka. Kitaam ni Erwin, ngayon mo na nagaram kanyak. Nagmaya ti biyagda ka ni Nadia. Gaputa nagagat ni Erwin. No sakmat siguro ti sinungbatan day dyan Nadia idi. Mayat mo't siguro ti kasasahad ti biyag ko ita. Gaputa nagagat nga agtarakan iti baboy ni Nadia. Ayan nga ro ti igatang ko iti baboy, tagtarakan akmat. Napay asak ti pagdawatam ngay. Awan kit iti ammum Agbirok ka iti pagsapulam, tapno makaurnong ka iti igatang mo. Sikat awan am muna. Adamot matmat gadak iti panaglablabadak. Ngam umanay laang apagkaanta ti masapsapulak. Gumatangak man iti 1/4 atuyo manang Hasinta. Ay nakanayon matlatan atuyo ti umay mo gatangan. No saan atuyo? Itlog kas kada noodles. Anya nga ron ngay manang kat sadot mat di asawa. Ay kat baunam mat ngamin No baunak, isyak mat ti baunan na. Imbag man tadegat gatang yu iti kaninyo. Wen tamakilablabada ak ngamin. No apay kat ngamin nga iso tinaki asawa Wen nga rod manang. Nila ko man Erwin idi ti sinong batak. Di mayat ko matibiyag ko ita. Gaputa nagagat ni Erwin. Ni Erwin nga asawa ni Nadia? Wen manang. Nagaram idi kanyak. Kat nila kay kumat. Inaram na ni Nadia. Ngam saan akinayat ni Nadia. Tani Erwin ti sinong batan na. Kat idi nagaram ni Jeff kan ka. Iso ti sinong batam. Wen nga rod manang. Kastagayam ti istorya ti love life yo. Awan kayo pa'y ngamin idi dito manang. Wen taada kami pa'y kanlakay ko idi, ijay baryumi. Anyagi ko nam agatangam Nadia. Ada ka dilakom nga ikan manang Hasinta? Bangus kan tilapia laang tilakok ading. Gumatangak man iti may 1 kilo at tilapia? Mabit laang mga laak iti ref. Naikilok mo't din ati tunggal kilo. Sige lang manang, urayag. Ayun gayam, nagapumot dito'y ni Ivy, gimatang iti 1/4 atuyo. Kasta ka di manang? Nagis-istorya kami pa'y matanabayag sa Pimanaw. Kasta ka di? Isugayam tiim mo na nga inaram ni Erwin. Kit si kamat tiim mo na nga inaram nila kay na. Nabayag daytan mana? Saan anaskan nga istoryaan na? Kasano, kat agbababawi ka no apay asaan ni Erwin ti sinungbatan na idi. Tapay ka numat mana? Wen nagagat ka no ni Erwin, idinto ta ni Jeff, kat sadot ka no. Kat baunan na Saan ka no apaibaon? Damanan Erwin kan Nadia timang mangeg ko atong tungan dagiti tao.
Chimambada kano iti mula da sabong. Nairan na kano iti nga to a presyo ti sabong da. Ay, himbag pa ni Erwin. Namang no dandanin ti babak ng dayjay. Karkaron tumanan nga babawi ni Ivy. Tas saan nga iso ti sinungbatan na. Anya nga tama ti aramida kaya. Tapno bumaknangak mat. Nagmulak mat iti sabong. Pangalak nga iti pagpuunak. Kat ultimo piso ita a kwarta. Kat awan kanyak. Salpag ti kastoy abiyag. Amukon ti aramida. Umutangak kini Erwin iti pagpuunak. Tagmulak mamat iti sabong. Agpautang mat siguro. Tagdinamag at simmambada. Awan, kasta ti aramida. Naimbagta na sabat ka, Erwin. Aday bagam, Jeff? Damag ko nga minatsimmamba kay timula masabong. Adamot basit, pare. Umapalakan ka, pare. Amangan mabalin na pautangan nak iti 30,000 pesos. Pangrugyak man, ngagmula mo't iti sabong. Bayadak taw, apaman na makaapitak. Ha? Uy na ha, tapno makalong awak mo't basit. Permin arigat ti biyag ko, pare. Sige, pare. Kasaok pa nga umunan ni bakat ko. Umaya kon ije balayo, pare. Takasaritam ni bakat mo. Noan niya ti kunana. Ala akong ti utangak a kwarta. Tapno makarugiyak matan. Ha? Sige nga rod, pare. Bakit? Ada ni pare Jeff di Tarwar. Umututang iti 30,000. Ang kinunak akasao kapay. Ha? An-anwan na kano? Pagpuunan na kano, tagmulamat iti sabong. Ala pautangam tapdo makatulong ka mat. Kat ni, agrigrigat dan sa nga gasawa. Ay, ala nga ruden ti urnong ta. Ay, mabawasan ang jay gatang tako maitilugan. Saan na bali ta? Saan mo't amapukaw? Bayadan ng tumat? Sa bagay mo't kadi Alang rod, tamang irwarak iti pangiduldulinan ta. At tuyin ti ututangan, pare. Ay na, agyaman ak, pare. At ang pagpuunak. Ala, lalay nga pare. Iti kasta, mapadum day ta akwarta. Hawan, pare. Kat ulitak man yung ti agyaman, ha? Wen, sige pare, At dapay ngamin papanak. Imbag man na nagmula kaan iti sabaong. Nangalaam nga iti kwarta. Inutang ko, ananang. Ala, ay wanam ana imbag dagiti mulam. Tabaring agswerte ka mait. Hawan nga rod. Imbag pa'y ni Erwin, nagswerte. Iso titungtungan ti tao dito'y lugar tayaw. Chimamba ka naw, itinaudi nga inlako na asabong. Wada, tanagagitdagang asawa. Si Kangay, day tala nakailad ti araramidam. Awan nga rod pagpunak. Ang itatadan, o di agagatakmatan. Nakailad ka pa'y laang di takot na nga ton jay init. Inyong matibibiyang mo. Anyang-anya ti bibiyang ko. Mapan ka agsibog, taamangan numagango dagiti sabong mo. Siya na magango dagijay. Takano lang mat asinibugak. Idi pa'y napan alawas dayjay, Jeff. Aggunay kakit din, ta sayang numagango dagiti mulam. Nasakit nga rod ti ulok. Pumanaw ka man dita. Di ka manaktak iti turog. Tama nga mabarsak ka nita ni. Salbag ka mat, disturbo ka. Nagamumot na nagpaiso dagiti sabong ko. Ay salbag, kasano pa itan? Anya nga iti ibayad ko iti inutang ko. Ay sus, delikadon da ito ya. Ang mga no ibarangay nak tinakautangak. Ano? Oh, kasano ko mga idarom nak eh. Kat awan mat ebidensya da nakautang kadakwada. Awan mat ngagpaiso kasuratan mi. Mabalin ko apaglibakan ti utang ko. Uy, kasyalatan ti aramida.
Day tati ibagbagakan ka. Ay na, talaga apalpak ka tao. Saan mo nga amo ti aramidam? Kasla saan ka laklakayan? Pangiwat mo! Ang mga matapis ka ditan eh. Aburido lang arudan ti tao, kastapay lang ti bagbagam kanyak. Apay nga gungat ka nga eh. Saan mo tungmat ngamin nga amo ti babagbagaan? Anya nga ita? Pangalaam iti ibayad mo kada Erwin. Awan kasuratan ang nakautang nga kadakwada. Iso asa anak mat nga rod nga agbayad. Anya? Agar aramid ka, Jeff. Dayta ngamin kinasadot mo ka. Kasi damot no saan mo ama isubli ti kwartada. O, di numasan ka kadakwada. Di si kante agbayad. Anya? Pangalaak nga iti ibayad ko? No awan ti ibayad mo. Agtalnakan. Kampay di. Awan amom iti utang ko. No di mo kayat asika ti pagbayadag. Anya? Manang Hasinta, gumatangak man iti tuyo. Tuyo lat na tigat gatangam. Kunak man no nagmula nila kay mo iti sabong. Kano pa'y day dyan? Saan pa'y analako? Ay, nagango tadi namot sinibsibugan. Anya? Ay sus! Sayang ati nagbanugan na. Apay ngamin adi na sinibugan. Sadot nga rod. Ay, awan nga rod. Talaga nga irresponsable ti asawam no kasta. Pare Jeff, saan ka kadipa yan nakalako? Ang mga numabalin nga agbayad kan, damdamagan kami ni Nadia. Anya? Agbayad nga. At dawatan ko ken kaya. At ka ti kasuratam. Ne, pare, apay nga kastamot tan ti bagbagam. Nagpakpakaasi ka apautangan ka. Itatasingiran ka. Pagliba ka mo ti utang mo. Anya? Siya? Nakautang ken ka? Oh! Ayan nga rin ti kasuratam. Di waray man idahumnak. Saan ka mga abak? Tawan mo't pamanaknak mo, nakautang akin ka. Anya? Ala, pumanaw kan. Awan ti bayadak ken ka, tawan utang ko ken ka. Kasano da ito yan bakat? Saan mo't nga agbayad ni Jeff? Paglibakan na ti utang na. Anya? Kasano nga minadina paglibakan? Kat naku na ni Manang Hasinta, anagango ka no dagiti mula na asabong. Tadi na mat sinibsibugan. Anya? Iso siguro paglibakan na. Gaputawan ibayad na. Unay mo ten. Kasano nga ruditan? Baybay ang talatan di inutang na. Paggatang taitilugan day jay bakat. Awanan maramidan talakay. Baybay amon. Maamiris ng tulat ta. Makonsensyan tulat na. Nukasta, saan tangarudan at singiran? Nukasta paglibakan na. Anyang arud ti maaramidan tangay. Sana bale, masukatan to ti inutang na lakay. Madubli pa'y, uray kitaam. Kuwan tayo man, nana. Umutang ka man. Dumawat ako na ma. Agdi na mag-apinaglibakam ti utang mo ka ni Erwin. Apay, saan ka di amabain? Awan nga agpaiso ti maaramidan da, tawan kasuratan yaw. Ngem isuda ti patsyan dagiti tao. Bayan yun dayta, nanang. Saan yun nga ipalagip dayta? Saan mo tan nga agsingsingir ni Erwin? Katwa na, taibagam matitangawan inut-utang mo. Nalugiak nga rod. Anya nga iti bayad ko? Gaputa sadot ka. Ninanang mo. Hagbaliw ka kumamatan, Jeff. Sige, nanang. Noon maipautang nyo. Mapanakon. Tadapay papanak. Ne, apay day ta amaleta, Ivy? Agawid ako ni Jay lugar may. Jakon ka ba alam ti makidannakan ka? Maanusak ko mamo ti kinasadot mo. Nga marunawak itibain. Gapu ka dagiti mangmangag ko. Anya mangmangag mo? Ti utang mo apinaglibakam. Kababainan, Jeff. Ay, jak kayatan. Nauma akon. Agsinatan. Ne, apay nga akasta, Ivy. Saan mo nga mo tagpamilya, Jeff? Tirumbang kan ka kat agmay-may sang agbibiyag. Imbag lakid din tawan pa'y anak ta. Isuan na lakalaang ti panagsinata. Kasano ako no panawan na kayo? Ay! Agtrabaho ka! Tapnoad da ka nam! Kamaudyanan na.
Makagatang tan itilugan ta, Nadia. At dan mausar nga ag-deliver. Kunak tumat ken ka, makaganang tanga oray saan abinayadan ni Jeff ti utang na. Un nga rod. Damag ko a pinanawan ni Ivy. Asino mat ngamin nga, iti makaanos ken kwa na. Barang ano agbaliwan, taawanan tinamnamaan na. Ti inanan sa ita ti kakaasi a pagdawdawatan na. Panoy-nuyan damat ngamin. Saan ko maapakpakanan ni nanang na, takitaan na no saan nga aggaraw. Awanan na lang. Isumot lagay mga oray agkariakin ni Ivy nga agbalbaliw akon. Kat saanin nga agsublikan niyak. Tadamot gaya man nang iswakatan na kanyak. Gunggo na ma! Dosam day taga po itinalabas sa kinasadot mo. Nanang, anyang iterabida tap nagsublikan niyak ni Ivy. San mo na namnamaan nga agsublipay ken ka? Ala, mapan kag sapol iti trabaho. Tamanipon ita, awanan ti maghanap mo kanyak. Bakit akoon nga mangnam na makapailaang kanyak? Agurno ngakmetan para iti bagbagay. Tadyak kayat ti matay nga uray may gatang ko iti lungon ko katawan. Awan nasayaat a pagbanagan ti tao aswitik. Agaramid ka iti kinasayaat, kan aggagat ka, tapno sumayaat mo ti panagbiag mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.